Selam aleyküm, sabahlar hayırlı olsun kıymetli dostlar. Efirde Uyan Halkım Uyan programması. Bugün çarşamba günü mümkün etmegende iş haftasının böyle yarısı geldi ve geliniz bu günü beraber geçireyik. Bugün her gün olganı gibi sizni meraklı rubrikalar, levhalar ve misafirler bekley. Aslında bugün bizim stüdyamızda kıymetli dostlar çoktan çok misafirler bulunacaktır ve en aktual ve en son haberlerini onlar ile beraberlikte müzakere edeceğiz. Telefonlarımızda çalışan rejisörlerimiz ekranlarınızda telefon numaralarını gösterir. Onların vasıtasıyla bizge telefon açınız. Bundan da gayrı Uyan Halkım Uyan programmasının Facebook sayfası da var. Anda da öz müracaatlarınızı ve yazmak istegenlerinizni, mesajlarınızı yazabilirsiniz kıymetli dostlar. Bugün iyun ayının kaçıncı günü? 8. günü. 8. günü dostlar mukaddes Ramazan ayının 3. günü da kelip yetti. Bu günge de ayak bastı kıymetli dostlar. Hepinizge mukaddes Ramazan ayı hayırlı ve mübarek olsun. Tutkan orazalarınızı Allah kabul ve makbul eylesin. Kıymetli dostlar, Uyan Halkım Uyan programması başladı. Ve bana çok şimdi laf edeyim. Sabahtan geliniz biraz böyle bir klipni seyrettik. Sonra kendi Gönlümüz stüdyaga hoşlansın dostlar. kaytarık. Çevirdim bütün hayat yolunu, bekledim seni, sen geldin. Sır sevgide sevgi büyüktür bir oldu. İki hayat ve ondan geldi yanı dünya. Bakışlarım gönlümü sana, cennetten konup geldin bana. Sen gülsen açaverdin alem. Biz beraberimiz, sen baban ve men. Bir zamanlar o sevgini men sağladım kalpte bildirmey. Şimdi ise sana onu men buluşum, o hep eksilmey. Arzumunu gerçek ettin, dünyamı gelip bakışlarım gönlümü sana, cennetten konup geldin bana. Sen gülsen açaverdin alem. Biz beraberimiz, sen babam ve men. Evladım yavrum kuzum, nazik fidancığım. Tacım dolu gözler sende gözüm. Bağışlarım gönlümü sana, cennetten konup geldim bana. Sen gülsen açaverdin alem. Biz beraberimiz, sen babam ve men. Bakışlarım gönlümü sana, cennetten konup geldin bana. Sen gülsen açaverdin alem. Biz beraberimiz, sen babam ve men. Rihanna Tarkova'nın icrasında kıymetli dostlar, Mına Kızçığım degen yerini seyrettik. Gönlümüz hoşlandı. Hem de güzel bir klip edi. Doğru mu? Doğru, men de senden razım. Gerçekten bir güzel klipni seyrettik. Bu bizim istidatlı yırcılarımız, çok böyle istidatlı yırcılarımız var. Onlar öz kliplerini da çoktan böyle yaptı. Endi biz ise onlarını görsetemiz ve programını devam edemiz ki yani bugün Gülsüm aytdı. O Ramazan ayının endi 3. günü
Білесің Гүлсім, менде böyle çok dostlarım, çok oruza tutkan dostlarım var ve Allah kabul etsin. мен де шай оларға айтам ve білесің, олар hiç böyle қиынлықтар көрмей. Олар маған айтты, şimdi қиналсақ bu orazаны tutma, ya son biz ne yapacağımız? Aslında ne kadar bu bizge Allah'ın hikmetidir ki bugün yaz olğana bakmadan da havalar biraz soğukça ve orazanı tutmağa daha da kolayca ola Müslüman kardeşlerimizga ve bundan da gerçekten de tutkan orazalarınızdan Allah kabul ve makbul eylesin dostlar. Aynı bu mübarek ay keliniz beraberlikte birlik olayık, birimizге kol tutayık, destekleyik de bu bizim tutkan orazalarımızı Allah kabul edip yapkan ibadetlerimizni bizge saysın deb. Ve kısmet olsa endi gelecek yılı böyle Ramazan ayı endi Azat Kırım'da hepsi Yaparmız dostlar ve balaban böyle masa etrafında toplaşıp bütün Kırım Tatar halkımız iftarlarını geçirir dep umut etimiz. İnşallah bu şeyler de olacaktır. Bana Uyan Halkım Uyan programmasının Facebook sayfasına bir mesaj geldi. Mustafaev Ekrem Bey'den Novoalexeyevka kasabasında yaşayan hepsi vatandaşlarına, dostlarına, arkadaşlarına selamlar yollay. Aynı şimdi o ATO zonasında bulunan от военнослужащего 28-й окремой механизованной бригады, от танкового батальона Мустафаева Экрема. Привет всем жителям Новоалексеевки, деп яза Мустафаев Экрем Бей. Biz de hem Novoalexeyevka kasabasında yaşayanlara hem de Ekrem Bey'e büyük selamlar yollayımız. Көреміз ке Kırım Tatarlar da şimdi ATO zonasında bulunalar ve anda da cenkleşeyler. Görüyoruz ki halkımıza çok böyle cesur insanlar var ve biz de çok gururlanamız böyle insanlar bizim halkımızda olmadığından. Bu biz için pek kendinden pek böyle bir gururludur. Gururlu bir şeydir. Doğru, gerçekten de men de sana hoşlan. Bunun da beraber aslında sen tarihini seviyorsun, biz de bilemiz bunu. Tarihini alsak da anda da bizim birçok er daim aytamız ve aytmağa da aslında usanmayacağımız. Çünkü bu doğrudur kıymetli dostlar. Tarihimizni alsak anda da birçok meraklı bizim hem edebiyat, hem sanat, hem medeniyet, hem de ilim cereyanlarımızı, cihetlerimizni alsak her taraflama bizim medeniyetimiz inkişaf etken insanlar var. Onlardan biri mına Zuleyha Hanım Bekirova. Bu belli Kırım Tatar sanat erbabımız. Geliniz beraberlikte bilgi sayfeleri rubrikamızda. Onun hakkında tafsilatlıca seyretek, dinleyik. Sonra ise bizim stüdyamızda inşallah misafirlerimiz bulunacaktır. Zuleyha Bekirova belli Kırım Tatar nağışçı Adaviye Efendiyevanın torun ve talebesidir. İşte nağış sanatı az kaldı gayip olacak vakitinde Zuleyha Bekirova 90. seneleri Moskvadan Kırım'a gelip 12 kızga milli nağışımızın teknika ve örneklerini öğretti. Belli ki Zuleyha Bekirova Perikop şehrinin Mollalar köyünde başlangıç milli mektebini bitirip Kezlev şehrindeki eski örnek arteline okumağa kire. Ve aynı mında Adaviye Efendiyeva yani doğmuş tezesinden nağış derslerini ala. Kayıt etmek gerek ki Zuleyha'nı en ciddi ve istidatlı talebe gibi tanıganlar. Lakin o bu derecede tınmayıp Moskva Bedi Sanayi Teknikumuna öz bilgilerini artırmağa yol aldı. Şu vakit ameli sanatının ressamı nağış işini teren dalgan. Gazetalar yazganlarına göre Zuleyha Bekirova Kazakistan, Turkmenistan, Şimal Osetiya ve Sabah Sovetler Birliği'nin kilim işhaneleri için birçok eskizler hazırladı. В артели, когда работала, делали для экспорта по заказу Англии и Франции комплекты чайные, скатерти, салфетки, дорожки. Bir de bir milli eskizni hazırlamazdan evvel başta ona has olgan örnek ve üslubunu temelinden öğreniydi. Aynı onun eskizi boyunca Türkmenistan Opera Teatrı için zal perdesi yapılgan edi. Moskvadaki Dekoratif Ameli Sanat İnstitut'ta okumak, birazdan Bedi Sanayi Teknikumunda dersler vermege kısmet ola.
Демек ки айны она біздің нағыш санатымыздың инжелеклеріні сақламақ, векележек несілерге алып бермек имкан беріле. Бұныңен бір сырада о түркмен келім тоқуйчылықның тетқиқаты деген ilmi ішінен оғыраша, ве ресамлықнен дамиракланмаға тоқтамай. 1937 сенеден башлап ресім ве әмели санат эрбабы Зулейха Бекирова бір сыра халқара сергелерде іштірақ етті. Оның ішлері Қырым, Санкт-Петербург, Москва, Саранск, Ашхабад музейлерінің коллекцияларында нумайыш етілген. Нағыш ве тоқымчылық ұстамызның мүкемел ішлері бірчоқ адамларны айретте қалдырды. Керчектенде бұйық сабырның сайыбы нефис санатында өз ұсталығыны көстерді. Устанын ішлері нағышчылар ве керім тоқымчылары үшін нумунедір. Зулейха Бекирова букме, татар ишлеме, эсап кеби техникаларыны ишлеп, эвел нағышларымызда олған бүтін инжелеклеріні ис етіп, яқшы менімседі ве сақлады. Нефақачы олған сон Зулейха Бекирова өзіні гобелен санатына бағышлады. Біраз эвел айтылған еді ки, устанын ішлері четел мемлекеттерге экспорт олған. Бекім біле, белге алида андаки музейлерде тұрмақталар. Амма язық ке Қырымда тек бір Қырым татар санаат музейінде оның екене гобелен іші сақланылды. Бұл ел Зулейха Бекированың 100 йыллығы тола. Бір баққанда ойлы истидаты нағышчы да 14 ел евелісі янымызда еді. Шымды есе тек бір ішіні көріп оламыз. Қалғанлары не ерде ажеба? Зулейха Бекирова ақында қиметлі достар более мерақлы бір рубриканы сейір еттік. Gerçekten de ve görüyoruz ki o zaman da şimdide çok böyle istidatlı ressamlarımız var idi. Şimdiki ressamlardan sen kimden bilesin? Ben bilem Rüstem Eminov'nu. Aslında bizim şimdi birçok istidatlı ressamlarımız var. Onlardan men ayırıp olamam bunu da çok sevim, bunu da çok sevim. Aslında ben herkesini çok sevim. Onların eserlerini bakanda. Rüstem Eminov'nu da şüphesiz ki men sevim. Sürgünlükке bağışlanған birçok resimleri alған ve onlara bakanda gerçekten de bizim tarihimizni yansıtalar ve böyle gönlünde birçok düşünce, aklında düşünce, gönlünde duygular peyda oladır. Ve men de meraklı bir şiirini taptım. Onu bizim seyircilerimizge okumak isteyim. Eminim ahlavdan vazgeçmek gerek. Felaket gelse de milletin başına, Kırım için küreşte pak olsa yürek, olurmuz biz sayıp toprak taşına. Lakin biz çoktan yalanға toyduk. Ne kuvvet, ne güç kalmadı elde. Бар күчнен авдетнің yoluna koyduk, bu күнде күчліміз насият тілде. Şu sebep gençlikке насият етіп, күрешнің телбенін берейік қолына. Yaşlar da балабан izindен кетіп, şübesiz çıkarlar galebe yoluna деп айтқанлар bizim yazıcılarımız. Bu şiirinin sözlerine daha da çok mına dikkat ayrılganda, kıymetli dostlar, gerçekten de ahlavdan endi vazgeçmek gerek. Yani tek böyle doğru manada ahlav değil de işten bir-birimizge mına acımak, bu duygulardan endi vazgeçmek zarurdur dostlar. Çünkü şimdi buna yer yoktur. Şimdi kureş zamanıdır. Şimdi vatanı azat etmek, serbest etmek, güçlü olmak zamanıdır. Beraberlik zamanıdır kıymetli dostlar. O sebepten şimdi ahlavlardan, acıklardan vazgeçmek gerek de kureşke atılmak vakitıdır. Güç ve adalet, ah ve adalet bizim tarafımızda çünkü. Doğru ayttın Gülsüm. Ben de senden razım. Gerçekten de şimdi böyle endi ağlama yeter artık. Endi böyle biraz güçlü olmak gerekmiz. Biz güçlü milletimiz. Bizge bu reabilitatsiya başka şeyler gerek mi? Biz özümüzni böyle ayakka koterdik. Endi ise böyle bir diriliş günü olmak gerek bize böyle. Endi biz gerekmiz aytma mana yetti endi biz ostuk endi biz kuvvetleştik endi biz kurashacağımız ve öz maksatlarga yeteceğimiz. Ve bilemiz ki kıymetli dostlar, Kennedy ana vatanda olğanı bu hadiseler, yüz bergen hadiseler, vakıalar ve mına bizge yapılgan ahiret ve horluqlarga bakmadan şüphesiz ki bugün biz ruhtan düşmemeliyiz. Bilemiz ki mına haramda endi
bir ay olğandır endi Kırım-Tatar Milli Meclis organı, yani yekene Kırım-Tatarlarını temsil etken organı Rusiya Federasyasında mına kapatkan edilir, yasak etken edilir, aslında onu ekstremist ve teröristik bir organizasya teşkilat dep kabul etken edilir, nasıl bir marazlık saken edi bu. Ve kıymetli dostlar, bilemiz ki bu organ şimdi Kırım'da yasak buluna, lakin şundan emin olunuz ki Kırım-Tatar Milli Meclisi aslında esas Ukrayna'da bugün çalışa ve Kırım'ın azat etülüvünde büyük bir yollar tapmağa tırışa, aslında bir çok korumlu hareketler de yapmağa tırışa. Şundan emin olunuz ki dostlar, biz kayda olsak olayıq, siz Kırım'da olsanız, biz mına Ukrayna'da olsak, bunun farkı yoktur. En mühim olgan şey bu bizim birlik olganımızdan. Herkes şimdi öz elinden kelgenini yapmakta ve şundan da bir kere emin olunuz, esas Ukrayna'da olganda Kırım Tatarlar vakti kelgeninde Kırım azat etülüvünde de büyük hissesini koşacaktır aslında ve beraberlikten de hepimiz Kırım'a kaytıp sizlerini kucaklayacakmız ve kendinde böyle balaban iftar sofrasının başında toplaşacakmız ve Milli Meclis hakkında söz yürsetkende bilemiz ki onun şimdi faaliyeti gerçekten de büyüktür, hem de bütün dünyaya şimdi Kırım'da olgan hepsi vaziyetini tanıtmağa tırışalar. Hem Milli Meclis reisimiz hem de meclis azaları, kıymetli dostlar, ve aslında Ukrayna'da meclisinin faaliyetine Ukraynalılar nasıl kıymet keseler, aynı bu sualin bizim muhbirlerimiz Ukrayna sokaklarına çıktılar. Geliniz beraberlikte onların cevaplarını seyredik. Про деятельность Меджлиса. Ну, в основном то, что в новостях передают, как-то слушаю, но я особо не слежу за этим. Непосредственно про деятельность, про текущую деятельность мало знаком. Ну, просто знаю, что, что это за организация, что ей занимаются, то есть и обычные энергоблокада и так далее. То есть вот о таких вещах. Поскольку есть достаточно друзей татар и из Крыма, и киевлян, немножко знаком со всеми событиями. Ну, это парламент, вот, собственно, и все. И это важно, как любой парламент, законодательный орган. Поэтому я говорю, что у меня нету знакомых в Крыму. Я была в нем еще ребенком. Но это парламент, это орган законодательный, который имеет право, наверное, на свое существование, как в цивилизованном мире, мне так кажется. В общем, знаю. Одно из последних значимых событий, это, по-моему, Джамала на Евровидении для Меджлиса того же татарского народа. Мне так кажется. Ну, а в общем, занимаются, делают. Обидно. В очередной раз я встречался как-то, вот когда вышла Хайтарма, я случайно на вокзале встретился с режиссером. Ну, так, он очень настороженно, большой дядька, знаешь. Я говорю, вы снимали? Он, да. А что? Я говорю, ничего, просто хотел пожать руку. Я боюсь, чтобы не постигло в следующий раз то же самое татарский народ. Очень люблю крымско-татарский народ, потому что мы много отдыхали в Евпатории, у нас там очень много друзей. И горжусь Джамалой, ее победой. И очень люблю этот народ. И я знаю, что они борются за себя. И хотелось бы, чтобы все было хорошо у этого народа. То, что показывают по телевизору, и все, в новостях. Все, больше ничего. Что именно показывают? Не знаю, о том, что там прокурор крымский запретил вообще эту организацию, насколько я знаю. Вот. А как себя ведут пересечные громадяне, то я не знаю в Крыму сейчас, на данный момент. Я знаю, что они борются. Они борются. Раньше его деятельности ничего не было слышно, но сейчас они борются, этого достаточно. Мне кажется, это то, чем они должны заниматься на самом деле. Ана көреміз, украинлер более бізге жауап бергенлер. Чоқысы болайта ор күреше мына блокада ақына бір сайты бірсі есе беледі ки Джамала да более Меджлис Азасова аман бұл шайда гел. Ve мен айтмақ істейм ки керчектен енді бір айдан зияде более мeclisini yasakladılar ve men айтмақ isteyim mümkün yasaklama meclisini yoksa başka teşkilatını ama insanların akılını elbette hiçbir zaman
kimse yasaklamaz. Aslında halkını hiç kimse aldatıp olamaz kıymetli dostlar ve aslında görüyoruz ki ne için böyle ola kimi dey meclis bu camala kimi dey başka gayelerini ortaga çıkara çünkü biz bir millet bir halkımız bir devletimiz ve aslında bir Kırım Tatarı bu bütün Kırım Tatar halkıdır ve adalet bizim tarafımızda bunu hiçbir vakit unutmanız. Bilemiz ki endi 18 Mayıs günden başlap Sudakta birçok bizim vatanperver yaşlarımız avtoprobekке çıkan ediler ve onlarını işte bu yapkan hareketleri sebebinden işgalci hakimiyet memuri cezaga aldı ve onların mahkemeleri ne kadar günlerden çok devam etti. Lakin bu mahkemeye günlendi Туневын ve böyle haber çıktı. Судакский суд оправдал всех 4 крымских татар, участников автопробега 18 мая. Böyle vatandaşlarımız bu Ablakim Ablakimov, Сейтмаму Сейтумеров, Enver Çavuş ve Alim Muslidinov. Geliniz bu akta Lenora Dülber hanım Dülber'in izatını dinleyek. Это статья, которая инкриминируется ребятам, задержанным якобы обвиняемых в автопробеге, она не та подсудность, мягко говоря. И поэтому все те доводы, все критерии доказательства, которые пытались предъявить должностные лица, ГИБДД, в том числе полиция, сотрудники полиции, они не могли быть использованы в качестве таковых. Безусловно, благодаря усилиям адвокатов, которые объяснили свою позицию, что нет ни признаков, нет ни мотивов так называемого автопробега, в котором обвиняют ребят, нет никаких способов агитации и так далее. На этом основании, я полагаю, суд и удовлетворил требования защиты о закрытии административного производства в отношении всех 4 ребят. Надо сказать, что действительно раздражающим фактором для полицейских это был, безусловно, крымско-татарский флаг, который находился в машинах у ребят, и, собственно говоря, к нему было бы все, в общем-то, вопросы и претензии. То есть они сами заявляли, что если бы ребята просто сигналили, а не имелось бы в машинах национального флага, это бы не являлось некой агитацией и прочими вещами. İşte böyle kıymetli dostlar Lenora Hanım'ın bu mahkeme boyunca izatını dinledik. Lakin biz fikretini sizlerge birinci tillerden bunu nasıl olup geçkenini seyretmege, dinlemege teklif etemiz. Çünkü biznin Skype vasıtası ile canlı şekilde aynı şu mahkemenin iştirakçıları yani Ablakim Bey Ablakimov yani onu kabahatlangan vatandaşımız Sudak'tan bağlandılar. Alo, selam aleyküm. Selam aleyküm. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Güzel. Görüyorsun Sudaklılarda var fikri. Sudaklılar Sabahlarınız hayırlı olsun. O'zingizni tanış etiniz. Yanınızda daha birisi var. Sağ olun. Bu Alim Musledinov. Alim Bey, sizni de kabahatlaganlar ya bilemiz. Nasılsınız? Sağ olun. Boşandınız mı şimdi biraz? Yani mahkemeden sonra. Maşallah. Mına bilemezsiniz ki siz bizim vatanperver yaşlarımız ve aslında her bir programımızda biz böyle küçük bir sualden başlayımız. Vatan bugün siz için nedir? Ну, vatan benim vatan benim yerim o hayda men yaşadım, hayda men doğdum. Biz yapmasak kim yapacak? Onun için biz işte çıkıp gösterdik, что biz var, что biz unutmadık. Öyle işte. Ve mına geliniz mahkeme meselesine geçsek, eğer de sizge Rus tilinde cevap vermege daha da kolaycı olsa, buyurunuz ben Kırım Tatar tilinde sizden soracağım. Rusça cevap verebilirsiniz. Tarif ettiniz mına sizni neyle kabahatladılar ve siz bu kabahatı nasıl bakasınız? Ну, kabatladılar bizi onun için, что biz yurduk bayraknen, aytar, что biz якобы gösterdik o bayrağı и o yedi средства агитации. Экстремизм. Sonda yazdılar, что мы были замечены в экстремистской деятельности, собирали якобы там народ, чтобы, видимо, против России, не знаю против чего там экстремизм этот. Но наши адвокаты, Джемиль Темишев и Константин Рустемов, очень хорошие адвокаты все, они опровергли все их факты,
ну, и помогли нам. Скажите, а как вы в целом оцениваете вот действия этой власти? Ну, как можно сказать, как мы оцениваем эту власть? Если у нас здесь судаки, как вы слышали, по 5000 написали за то, что виноградные листья собирали. Что еще можно сказать про эту власть? Ya arkadaşınız ne için sus ayağınızda? işte, нищенцы. Sağ olsunlar advokatlar yardım ettiler bize. Nura Dülberova yardım etti. Biz çok sağ olunuz cemaat, то, что собирались в судın yanında. Ya balar bakınız. Главное, то, что bizi оправдали. Административного этого нету на нас, уголовного дела. Ya balar bakınız, mına siz böyle vatanperversiniz, korkmaysınız, çıkasınız. Bugün buna sizin gibi yaşlarımızda da çok olması için ne yapmalı bugün? Ну, Эркес Хорхай, он очень, наверное, и сделали штраф yazmaya isterdiler, sudan iberdiler. Onun için Erkes Хорхай, gerek korkmamaya, biz yapmasak kim yapacak? Harplar yanında durmazlar, bize durmaya gerek. Öyle bileyim ben. Ya böyle duygular kaydan peyda ola sizde? Nas? Böyle vatanperverlik duyguları kaydan peyda ola sizde? Ну, benim için, benim harbabam 3 yıl oturdu türmelerde NKVD'nin. Onun için o birinci edi. Kim Moskva'ya çıkıp onda oturup, onun için onu 3 yıl türmelerde kapadar. O beni neteyit karan. Benim de babam, hartanam, dedem patriot var, onun için de ben de öyleyim. Maşallah, aslında Sudaklılar da çok böyle çok vatanperverler. Biz de bilemiz, mına Sudak'a gelgende her yerlerde bayraklar asılı, hem de evlerinin tepesinde biz de bilemiz bunu. Ya. Sudak'ta öyle adamlar yaşıyor. Ya buna tarif etmez aslında bu mahkemelerini alsak aslında mahkemenin özü siz anda içinde bulundunuz. Nasıl keçi yani Kırım Tatarlarının akları bozulamanda nasıl aslında keçe mahkeme? Nasıl tarif etmeye? Rusça alfabeti yok. Были не татарча нет них. Я спрашиваю, вот в целом, как проходит заседание суда, насколько нарушаются права? Ну, не знаю, как вот у нас вот судья была с материковой России, она как бы пыталась лояльно отнестись к нам. Вот она и вынесла такое решение, благодаря, конечно, адвокатам, но ну, как бы она пыталась разузнать вот эти все факты, спрашивала, почему вот так вот сделали, почему написали протокол, много информации спрашивала у сотрудников полиции, что говорит, что вот с флагами все ездят, все можно, а вот почему вы именно написали протокол именно на тех, кто ездил с крымско-татарской символикой. Ну, на удивление, как Ильми Умеров сказал, вот она приняла такое решение и нас оправдали. Конечно, мы особо на это не надеялись, но вот так вот получилось. Gerçekten de meraklı, böyle pek meraklı bir karar oldu aslında. Biz de pek ona... Vatandaşlarımız hakkında tarif ettiniz mi? Ne kadar insan çıktı aslında mahkemeye, aslında insanların keyifleri şimdi nasıl? Ну, Эркес bize değil, sağ olun, что мы сделали, что ради нас столько народу поднялось, к зданию суда очень много народу собиралось. Каждый раз на наше судебное заседание ОМОН вызывали, оцепляли все судебное здание оцепляли. Но благодаря нам всем очень много народу узнало, что все же не боятся люди, кто-то помнит, кто-то пытается что-то делать, хоть чуть-чуть, но пытается. Полежьте.
Машалла ве бақнасы балар, я мына сіз бөлі меселеге мына қалдыңыз, күчік бір әрекетіңіз міне байрақнен шығып біле сізні бөле бір махкемелерге сүрікледі. Яғни бұл сізні не қадар сарсытты, башқа бөлі әрекеттеріңіз олajak mı? Бұл сізні тоқтатмайjak mı? День флага. Ну, білмейік не olacak. Енді іште байрақ күні дейлер юрмее, ну, біле ситуация Қырымда болса, о байрам олу. О байрамы yapmaya biz, наверное, быйыл уже yapmayacağımız бахар іште. А bundan evvel bayrak turmeye niye айтмақ istediniz anlamadık. Байрақ не айтмая? Siz ayttınız da mına bayrak günü turmeye bir şeylerini anlamadık. Türmege galiba aytты o. Yo, türme demedim. Bayrak günü o bayram günü. Aha, anladım ya galiba. Biz Kırım'da bayram işte böyle hareketler oluyor. Bayram yapmaya bıyıl yapmayacağım. Ama gene de işte bu yapkan sizge bu aharet ve horluğa siz endi koz yummayacaksınız ve hareketleriniz bunun bitmeyecek. Bilmem, kısmet olsa bakarız. Oturmaya istemeyiz biz. Kısmet olsa ne olsa işte biz evde oturmayacağımız. Çıkacak. Maşallah. Agentımızın этот. Çünkü şüphesiz ki mına maşallah sizge aytamiz. Çünkü gerçekten de bizim geleceğimiz bizim kolumuzda ve mına vatanga endi serbest vatanga kavuşmak için aynı siz gibi yaşlarımız olması gerek ve aslında siz mına bizim devletimizge, muhtar cumhuriyetimizge nasıl bakasınız? Alo. Да. Galiba bağımız pek yaxşı değil. Her şeyi anlamayım. Связь öyle. Galiba bak, yaxşı, keliniz endi suhbetimizini yakunlar ekende mine son olarak eşitesiz mi? Alo. Ya işte. Son olarak bizim vatandaşlarımızga ne aytabilirsiniz? Çünkü siz bölge alga kaldınız, lakin korkmadınız ve hareketleriniz de bunun beraber endi bitmeyecek. Mine son olarak ruh kötermek için belki birkaç söz aytabilirsiniz mine sudak yaşlarından. Ya, elbet aytmaya gerek işte. Evde oturup bir şey vatanımızı kaytarıp olamayacağımız. Onun için işte gerek herkes ne olup onu yapmaya gerek. Korkmamaya işte. Единственное öyle şeyler. Herkes korkup evde oturup, как украинцы говорят, моя хата с краю, öyle yapmaya mümkün değil işte. Ne olup onu yapmaya gerek. Çok sağ olunuz. Bugün bizden bağlanğanınız için, suallerimizge cevap bergeniniz için Allah sizge sağlık, kuvvet bersin. İnşallah endi Kırımda beraberlikte görüşürüz bir vakitlar. Endi yakında umut etemiz. Çok sağ olun. Sabahlarınız hayırlı olsun. Ramazan ayınız da hepimizge mübarek olsun. İşte böyle cesur mümkün aytmak kahraman gençlerimiz var. Çünkü şimdi Kırım'da böyle hareket yapmak gerçekten bir kahramanlık. Kahramanlıktır dostlar ve aynı böyle bizim yaşlarımız olğanca bizim hiçbir vakit boynumuz eğilmez dostlar. Çünkü aynı onların mına cesurluğu ve cesareti yardımı ile biz öz vatanımızga kavuşarmız. Kulemiz ki onlar çok laf etmeyler. Zaten de Kırım Tatar oğlan balaları da çok laf etmeyler. Mına Fikret gibi sanır. Degildir dostlar. Mühim olğan şey bu harekettir dostlar. Çünkü mına hareket etmek pek mühim ve mına bizim de yaşlarımız gibi çok laf eşeğe yük deyip aytkan bizim atalarımız. O sebepten de bugün çok laf etmeyip hareket yapmak gerektir ve bu pek mühimdir dostlar ve aynı böyle yaşlarımız ile inşallah gelecekte aslında yakında biz öz vatanımızga kavuşarmız ve o serbest muhtar cumhuriyetimizni tiklerimiz. Şundan emin olunuz Kırım Tatar yaşlarımız çok mına içeride olgan bütün Kırım Tatarlar ve
аслында сіз біледірсіңіз, мен мындан айтам, олар чоқ күчлі, чоқ медениетлі, чоқ мына күрешке ұмтылған, керек олғанда ақыллы, ферасетлі, керек олғанда есе қаттыдырлар, достар. О себептен бізім күчімізні, аслында мен білем ки, біз өзіміз біле, өз күчіміздің фарқында дегенміз, аслында бұның фарқына бармақ керек, ве айны бойлы инсанлардан бірі де шымды бізім кележек мұражатымызда. Buyurunuz. Asırlardır yaşap geldi. Benim halkım ölmedi. Nice zorluk görüp geldi. Kimsege tız çökmedi. Padişalar, çarlar geçti. Benim halkım ölmedi. Ana vata toprağında çırakları sönmedi. Celateli sürgün etti. Halkım hep bir caymadı. Ostelinden, toprağından, vatanından kaytmadı. Yat yerlerde bir avuç can, kol tutaştı yaymadı. Adetinden, imanından, öz yolundan taymadı. İşte kene Celatelli halkıma gelip yetti. Yavaş yavaş acılarının hissetile lezzeti. Atasözünün, aytımlarının anlaşıla hikmeti. Evet, ağlap sızlay gönlüm, gözyaşlarga boğula. Taşıp kaynagan yüreğim, serbestlikке ıntıla. Bugün incingan milletim, han yaşlarga boğula. Osiyathan yaş nesilim, ana tilden ayrıla. Ruhtan düşme, canım halkım, keler bizim kunumuz. Ana baba toprağında çalar bizim toyumuz. Kırımның bucağından toplanar hep soyumuz. Ağlamayıp şen huvançka tolar Kırım boyumuz. İşte kıymetli dostlar, Adile Muslidinovanың icrasında Uriye hanımның şiirini dinledi. Gerçekten de böyle bizni düşünceke daldırgan ve gönlümüzni hoşlandırgan ve ruhumuzni көтерген bir şiir edi. Men de bundan bir sizge satır şiir okumak isteyim. Menimce bunun problemlerimizni yansıtkan bir satırlar. Ama bizler bir kimsege bakmadan, bir yakadan baş çıkarıp birleşeyik. Şu birlikке akaretler yapmadan halk variyetin kaytarmak için küreşeyik. Sürüden ayrılıp çıkan koyunu kaşkır aşar degen atalar. Milletini red edip satkan soyunu işleri bitken son köterip atalar. Esingni jiy dostum, yanılma. Şovinist bir vakit kaygını çekmez. Kelmeşek unsurga inanıp dağılma, milli meseleni içte çizmez. Dep yazgan bizim belli şairlerimiz sanki dersin bizim gelecekimizni ve şimdiki alımızını oylap yazganlar dostlar ve yazık ki bizim de Kırım Tatar halkımızın arasında da böyle satılgan insanlar bardır. Lakin olar bilsinler ki dostlar biz kelgenimizde olar endi kaçıp ketecekler ya da endi yapkan episi hareketleri, yapkan episi zulümlükleri, horlukları bizge karşı bu satılganları için cevap verecekler. Hem sizin oğunuzda hem de bizim oğumuzda dostlar bunu hiçbir vakit unutmanız ve bugün yüzümüzü saklamak bizim boynumuzun borcudur. Çünkü bir gün elbette dostlar, elbette bayraklar denişecek ve tez yakında olacak. Bundan emin olunuz. Aynı o gün bayraklar denişkende dostlar biz yüzümüzü saklamak gerekmiz. Ne için mi? Çünkü aynı o gün dostlar birçok sualler peyda olacak. Hem Ukrayna taraftan hem de diğer taraflardan bizge karşı birçok sualler peyda olacak. Ve aynı o suallerge bizim cevaplarımız hazır olması zarurdur. O cevaptır ki dostlar bizim hareketimizni, yapkan işlerimizni yansıtacaktır. O cevaptır ki bizim muhtar cumhuriyetimizni tikleyecek cevaptır. İşte böyle noktada ben aytkanlarımla yekunleyim. Lakin bizim programımızda Uyan Halkım Uyan programması devam ede ve sizge vade etkenimiz gibi bugün bizim stüdyamızda birçok misafirler olacak ve aynı şimdi bizle vatanperver bir yaşımız Alim Aliyev bağlandı. Lvov şehrinden. Alim Bey selam aleyküm. Sabahlar hayırlı olsun. Sabah şerifiniz mübarek olsun. Selam aleyküm. Nasılsınız Alim Bey? Bana yaxşı tek sınıf Kiev'ten Lvov'a kayıttım. Alim Bey, mına bizim programımız daima böyle sualмен başlana. Bugün vatan siz için nedir? Вы знаете, я уже живу во Львове 8 лет и всегда имел возможность приезжать в Крым, приезжать к домой, к близким.
наверное, самая страшная потеря, которая может быть у любого человека, это потерять родину, потерять дом, потерять свою землю, потерять вот часть своего, которая еще живет на этой территории. Конечно, у меня нет сомнений, что это мы потеряли время и ненадолго. Аллах смерти, все вместе встретимся и будем жить в нашем родном и свободном Крыму. Мына Алимбей, білемізге, мына бірқач ел евел ватанперверлік недір деп сұрағанда, мына етерлі еді ке айтмақ мына ватанперверлік бұл мұйым олған шешімді Қырымда yaşamaq, Қырымда болынмақ, мұнда инкишаф етмек. Бүгінде бүгін вазиет денішті. Ватанперверлік олмақ та денішті ма сізже асында? Бүгінде бүгін ватанпервер олмақ недір? С болезнью белесем біріншесінде оғыры керек Қырымда өзім ватанымызда yaşamау. Если это не противоречит или если нет прямой угрозы безопасности, да, то любыми путями нужно оставаться и жить на своей родине. Но патриотизм также это и быть активным в любых проявлениях и приносить пользу своему народу. Вот сейчас, буквально пару дней назад, появилось, что Украинский центр оценивания качества образования продолжил третью волну вступительной кампании из ВНО для крымчан. И это возможность нашим молодым получить украинский диплом, украинское образование и потом дальше работать на благо нашей родины. Мына егер де шымды Қырымда олған вазиетіні алсақ, мына сіз де біледірсіңіз, енді Қырымда олған репрессиялар күн-күнден Қырым татарларымызға қаршы қоланыла. Мына Эрвинбей Ибрагимов енді 13 күнден берлі, 14 күнден берлі ғайып, оның қайда олғаны ақта ешбір малюмат жоқтыр. Сіз умумен алғанда бұл одиселерні насыл қимет кесесіңіз? Білесің, Русча жеваплай білесіңіз, егер де сізге зорлансаңыз? Русча кечем. Мы отслеживаем ситуацию с правами человека и проводим постоянный мониторинг ситуации в Крыму. Более того, у нас бывает очень много миссий, связанных с защитниками, с лидерами мнений тех, кто принимает решения в европейских странах, так и в Соединенных Штатах, в Канаде. И мы видим, что в последние 2 года татар массово пытаются выдавить с территории полуострова. Да. И вот эти репрессии, да, мы видим эти волны, они показатели. Вы знаете, вчера общался с коллегой с Алтайского края, она представитель коренного народа, и она сказала, для меня очень парадоксальная вещь, что крымские татары стали донатором для остальных, для других коренных народов, которые проживают и на постсоветском пространстве, в том числе в России, в борьбе за свои права. То, что крымские татары часто выступают и говорят о праве коренного народа, самоопределения, а об этом начинают задумываться другие коренные народы. И это, наверное, позитивный импульс, который мы в том числе узнаваем другим людям. Говоря о создании крымско-татарской автономии, мы знаем, что президент Украины Петро Порошенко инициировал процесс внесения изменений в Конституцию Украины о создании крымско-татарской автономии. Как вы думаете, является ли это путем к деоккупации Крыма? И не поздно ли, по вашему мнению, такое решение на сегодняшний день? Вы знаете, много решений, можно говорить не поздно, конечно, наверное, но это лучше, чем мы не говорим, конечно же. И крымско-татарская национальная автономия, например, субъективное видение, лишь в таком формате я вижу процветающий и вот этот свободный Крым, о котором мы говорим.
это не означает, что вот Крымско-татарская национальная территориальная автономия будет ущемлять права других национальностей. Нет, это лишь... Да, ну потому что это важно объяснять, потому что многие думают, что именно таким образом будет происходить. Нет, конечно. Крымские татары, наверное, миролюбивых народов в мире, и я вижу, как национальное наше вошло уже в, знаете, такие учебники по правам человека, как мирный протест. И для нас важно сохранить культуру, язык, религию, обычаи наши. И поэтому вот эта автономия даст полное это сделать. Но ни в каком, к сожалению, другом это сделать так полно даст полноценно. Вот, Алимбек, мы также знаем, что помимо своей журналистской деятельности вы также активно принимаете участие, так сказать, в политической жизни крымских татар. И вот знаем, недавно в Киеве проводился форум крымско-татарской молодежи, и хотелось бы узнать, какие были итоги этого форума, вот к чему, какие выводы были? Знаете, очень важно было начать этот диалог между крымско-татарской молодежью, между поколением, которое в Ахмете будет управлять, водить, в том числе и полуостров, и налаживать между теми, кто выехал и кто остался. Потому что мы действительно живем в двух разных реальностях. Оккупированная и не оккупированная территория Украины. Да? Это первая вещь. Вторая вещь, о которой важно было говорить, это запустить процесс рефлексии, процесс думания над тем, что нужно сделать нам, чем мы можем быть полезными здесь, на континенте, для людей, которые остаются сейчас на полуострове. И что могут сделать там на острове такого, что будет в первую очередь нести угрозы их безопасности жизни. Вот как вы думаете, каким способом сейчас вот молодежь и все крымские татары, которые находятся вне Крыма, ну, могут помочь, так сказать, деоккупации Крыма? Именно, допустим, создание батальона. Как вы относитесь вот к созданию батальона имени Нумана Челебиджихана вот на границе Херсона с Крымом? Знаете, это очень важный вопрос, как можно помочь. И на этот вопрос, наверное, в большей степени также дан ответ в форуме. Для Крыма это очень важно наращивать, знаете, интеллектуальные мускулы, я сказал бы. Да, нам очень важно получать хорошее образование, нам очень важно получать и работать дальше по лестнице в разных направлениях, так как до оккупации мы понимаем, что в Крыму большинство институтов, в том числе и государственной власти, будут уничтожены. И вот нам нужно будет эти все институции созидать, создавать все вместе. Для этого нужно вот этот сильный и качественный бэкграунд, который должен быть, который мы должны нарастить. Да? И это должно быть абсолютно разные, начиная с сферы гражданской, заканчивая сферами войны, о которых в том числе вы говорите. Yani siz bu meselenin diplomatik şekilde çözülüvüne inanasınız mı? Болезнь со сторонам. Я вижу, что санкции – это игра на долгую перспективу, но санкции действуют. Я вижу, насколько на дипломатическом уровне там, представители России очень пренебрежительно относятся. И при этом я сильная поддержка крымских татар, Украины, сейчас есть мировой океан. Нам важно не только сохранить эту поддержку, но и постоянно говорить, поднимать эту тему, возвращать тему Крыма в повестку дня. И это как раз задание тех людей, которые сейчас находятся на материке,
а в других странах. Так а все же не кажется ли вам, что мировое сообщество и Запад как-то слабо реагируют на российскую власть, так как мы видим уже на протяжении 2 лет никакого процесса деоккупации Крыма нет? Вы знаете, этот вопрос в первую очередь, наверное, к нам самим. Вопрос деоккупации – это вопрос и гражданскому обществу и Украины, и государства Украины. Да, когда, помните эту ситуацию, что до продовольственной блокады мы торговали с Крымом как субъектом Российской Федерации, да, более полутора. При этом мы говорили, что вот Европе эти санкции и так далее. Пока мы этот процесс не запустим, никто за нас этот процесс не запустит. Пока Безусловно. нет стратегию деоккупации Крыма, за нас ее никто не разработает. Потому что лучше нас Крым никто не будет понимать. Хотя что международный опыт в этом важен. Как оккупация территории – это же не первая оккупация за историю. Есть опыт, который также важно комментировать нам. Ну, к сожалению, есть и горький опыт оккупации. Допустим, это Приднестровье, это Осетия, Абхазия. Поэтому надеяться, что хочу сказать, конечно, в плане с Крымом, да, Европа и весь мир отреагировал более жестче. И, наверное, именно сейчас нужно пресекать этого оккупанта, и именно сейчас нужно освобождать все земли. А может, стоит, как вы думаете, какие меры ненасильственного сопротивления вы бы посоветовали вот жителям Крыма на сегодняшний день, потому что, находясь там находится народ? Крым. Это, во-первых, та поддержка, о которой сейчас и говорят люди, живущие в Крыму, и говорят публично, поддержка друг друга и не сотрудничество с оккупантами. Мы понимаем, что это тяжело, но это важно, да, так как коллаборация с оккупантами, они всегда приводят рано или поздно к плачевным последствиям тем людям, которые сотрудничают. А вторая вещь, которая нам нужна, которую, наверное, мои соотечественники могут делать на острове, это вот сохранение и развитие как раз-таки культуры и языка, да, сохранение идентичности. Нас 300 тысяч, нас очень мало, да, часть, тем более, выехала. Да, и вот это сохранение себя сейчас, знаете, такое даже консервирование очень важно. Ассимиляция. Вижу, как пытаются расколоть. Я вижу, как оккупационные власти пытаются уметь строить параллельные институции, да, сделав там экстремистской организации, там взращивают новые пророссийские какие-то организации. Но, к счастью, татары мудрый народ, и мы видим, кто стоит за этими организациями. Да. При этом, с другой стороны, мы видим, что все-таки одним из наибольших крымских татар и тем в мире остается крымских татар Мустафа Джемиль. Мы им, как можем, сколько можем, помогаем в международном плане, говоря об этой теме. Да. Мы видим, как сейчас победой не просто Джамала на видение тема Крыма снова поднялась. Поэтому нам, всех крымских татар, важны такие победы, как победа Джамала в разных направлениях. Да, грубо говоря, у нас должен быть свой Нобель, у нас должен быть человек, который получит свою политическую премию. Я мына Олимпий gerçekten de doğru айтасыңыз. Біз де сізге қошыламыз. Бұл біздің бүйіктен бүйік ғұрурымыздар. Сөбетімізді екінлер екенде, мұна сон оларақ біздің яшыларымызға не айта білесіңіз? Чүнки сіз білеміз кенді әсас Украинада олған бір чөк Қырым татар яшыларымыз әлі сөбеттесіңіз, оларнен бағдасыңыз. Асылында бүтін біздің яшыларымызға, сон оларақ ве ватандашларымызға не айта білесіңіз? Ве мұнда олған яшыларымыз Қырымның мұна азат етілуі насыл роль ала білесіз тұшынжаңызға көре? Конечно же, роль молодежи – это сейчас, наверное, одна из основных ролей и ответственностей, которые
лежат у нас миссии. У каждого поколения татар была своя тяжелая миссия. У наших бабушек было вернуться в Крым. У наших родителей была миссия обустроиться в Крым. Сейчас миссия моего поколения снова же помочь всем нам жить в свободном, неоккупированном Крыму, всем крымским татарам. Поэтому для нас в первую очередь важно коммуницировать. Для нас в первую очередь важно общаться друг с другом. Когда мы начнем удаляться, начнем порвать эти связи, нам ни в коем случае не стоит этого делать, потому что губительно для нас всех. Поэтому важно и получать образование, важно просто выйти на несколько дней, и я думаю, в Львове, и в Киеве, и в других регионах Украины крымские татары, которые поселились, всегда будут принимать с радостью. Ну и скажу, наверное, напоследок, сызбалеться аюда узренде кунешалах чихар. Иншаллах, çok sağ olun Salim Bey. Bugün biz ile bağlanğanınız ve bizni meraklandırgan ve aslında halkını meraklandırgan suallarımızga cevap bergeniniz için Allah sizge sağlık bersin. Ramazan ayınız hayırlı ve mübarek olsun. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Sağ olunuz, mına көреміз ке қиметті достар, Алим Бейнен бағда едік. Асылында devlet ақында сөз көрсеткенде, gerçekten de бір devletni құрмақ istesek, біріншіден ordunu құрмақ керек. Çünkü ordu bu devletnin temsilidir, bu devletnin temel koyucusundan biridir kıymetli dostlar ve aynı şu sebepten de şimdi Kırım Memoriy sınırında Номан Челебиджихан adına batalyon teşkil oluna aslında bir tasavvur etiniz vatandaşlar. Kırım Tatar halkından ne içindir bu Rus hakimiyeti çok korka. Ve aynı bu yapkan hakaretler, horluklar ve bizge yapkan baskınlıklar aynı bu sebepten yapıla. Olar 1-2-3-10 Kırım Tatardan korkalar. Ya o'zingizga tasavvur etiniz, eğer de Kırım Memoriy sınırına 1000 Kırım Tatarı çıksa ne olur? Олар асылында енді ачудан, нервадан патларда енді дағылып кетерлер, достар. Олар бізден 10 кишиден қорқалар. 1000 киши чықса, біз оларны фететерміз, достар. Бұны ұнытмаңыз, достар. Çünkü біз gerçekten de өзіміздің күшімізден біле шымды farkında дегенміз, farkında olınız. İşte bilesің, мен де біле бір bu күнлері olған бір hikayeni böyle hatırladım. Кейінде бір Kırım Tatar evге böyle ten-tuften kelgenler ve anda bir kichkene kız böyle nasıl bu kadar balondan böyle çapkala ve o balonda bir ptaklarga böyle baylanıp patlagan ve şu dakikada Rusya bu askerleri bütün silahını böyle hazırladılar. Sanki dersin olarak hücum eterler. Gerçekten de meraklı ve kulünçlü bir hadise olup olgan. Göremiz ki dostlar buna küçük balacıklar küçük bir balondan bile korkarlar. Yani ne beklemek mümkün bugün de bugün bizden korkan bu insanlar bizge ne yapabilir? Buna bir ironiyadan da bakmak gerek ve bunu hiçbir vakit unutmamak gerek. Bizni ruhtan düşürmek, bizni bozmak, kırmak hiçbir vakit mümkün değil. Aslında bu imkansızdır. Ve Ramazan ayı hakkında söz görsetkende mına bugün 3. kunumuz kıymetli dostlar Oyan Halkım Uyan programması da devam etti. Mına rejissörümün de kulağıma 100 kere aytkandır. Gülsüm rubrikanı bereyik, Gülsüm rubrikanı bereyik. Ve geliniz rejissörümüz endi rubrikanı koysun. Dostlar mına camiler hakkında meraklı bir levha geliniz beraberlikte seyreteyik. Birinci Sultan Bayezid'nin hükümdarlığı vaxtında Bursa şehrinde kocaman koruculuk devam eteydi. Aynı o vakitte sultanın emriyle Ulu Cami'nin koruculuğu başlandı. İnşaatının temel taşı tahminlerge göre 1396 senesi koyuldu. Ta Osmanlı devrinden başlap bu cami yekeni çok kubbeli camilerinden biri.